Kurumjari ISTV Manipuri pau mijeng tabiri besing putaram uksari uzig marui bapauda NCP ki manifesto da chingi area ki tongan ban lot chana hanba boundary fencing da mang ki ballam hanjin hanba amadi Sikkim ga manaba inner line permit system chana hangani hairi uzig pa sandong na pizari Outer Manipur Parliamentary Constituency da Left and Secular Alliance ka michang oiduna Midet Thagaliba Nationalist Congress Party NCP gi election manifesto ngasi Manipur Press Club ta phongkri manifesto du chingi area gi tonganba land law semdok tuna chanahanba boundary fencing da mangki ballam amuk hanjin hanba Sikkim gamana ba moongda inner line permit system amuk hanna chanahanba haibna chingba wafam sing yauri manifesto phonggi thoram aduda NCP gi National Secretary amadi Central Election Observer Narendra Verma North East Election Observer Nagaland gi MLA Kinkhon Party Sigi Manipur State ki President MLA L Ibomsa Party ki Mayor C Dongel amadi ex Minister N Biren Chingba Myo Singh Saruyaki manifesto phong mari leinana C Dongel na mahak na mikhalda mai paklabadi chingtam khaidana miyam ge seba tawgani haiki Narendra Verma na outer the mirip oriba C Dongel Manipur Legislative Assembly the mari rak thangnana mikhalda mai paktuna Finance Minister yauna tongan ba Minister kaya oiramba matik saba candidate ni soidana mai pakani thazai Party President L Ibomsana manifesto da yawo wafam kya paumi singda sandokna tambaga leinana wafam kya su phongdoki No special status for any tribe or groups in Manipur sugaya Manipur khanam tagi special status tamu sima hapchare adagi territorial integrity me am haina ba sima lele adagi human rights commission adagi information commission si apra sile member bhapte masi revive to loina among strengthen to city aduga number 6 ta kaina indo democracy international boundary da facing the yet ableiba koi manam se koi reclaim tawni aduga restore tawni Election Commission of India ki guideline matung inna state ki excise department mikhal da thogoning da thodok thokpat thingnaba yu amadi mayai ka ba chinjak fagat pagi thabak pakhacha thari ngarang su Imphal area da ki fagalakta atang makhal gi lupa lakh ama lising ni funi thogi yungak mai thaduna manghan khri fagalaba polam sing adugi manungda Johnny Walker Black Label Red Label Sivas Regal amadi Teachers 15 na chingba Indian made foreign liquor sing yauri mai thaba du da haukiba Numit kharani manungda fagalakpa lupa listing ni funipan rongi yungau liter jamari mari fusu yauri Polam Singh adu lamphel da leba department asi office ta mai thabag loina assistant commissioner ke Joy Kumar na phongdo kibada ngasi fawbada department asina fagatpa ngamba yungau liter ising manga chani Kumpudra marini aduga yungang amasung biarna liter chatruka nifu suri tongan ba case saniga kun lokhatuna fine oina lupa lakh ahum lising kunithoi chani khongat pak ngamle driver si election loirabasu makha chathagigani haiki March ki tang kun mapanda ukhulda mathau toba paumi singda ka hen ba thabak chathakiba ukhulgi SP Salven gi mathakta chapcha thabak lokhat kani haina Deputy Chief Minister ga khangam ngasi Congress Bhavan da amjugi myo sing amadi Hills Journalist Union gi kangbu singga unabada phongdokri Hills Journalist Union amadi amjugi maikai dagi ukhulgi SP gi thongbu pendaba phongdoknaki Deputy Chief Minister ga khangam na thodok adugi matangda SP adugi mathakta lokhat pham thokpa thabak lokhat kani ga khangam na DGP da SP adugi mathakta athubu matamda chana ba thabak lokhatna basu khangan ki thokiba thodok adubu laibak thibani haiki senior officer DRG I think that I took it up from our major friends team about 4-5 people came and immediately I took up the situation. I rang up to the SP, I rang up to DGP, to DPR also because I met him 2-3 times when I visited Ukhul. They're very young. Deputy Chief Minister ga khangam na thabak lokhat kani haiba bu Hills Journalist Union na thagat pa phongdoki amjugi President Samjaina Deputy Chief Minister na masigi matang da thajaba piraklabanina Hills Journalist Union na khongjam matam khara changsin bidana ba khanganki oile SP wara paduna ko inspector da makai ra legi bidani adu magi tungi nabi jing bidaga su permission ga piu adu magi jumba permission ko sutawa adu ko maga hen ba thabak singa do mo ta hundana ba ma lale wa piru haina hajarani haina ko gi kenona Honorable na koi Deputy Chief Minister na koi DCP da khai khre ado ko DCP ge through dagi am SPM thabak ta khangun khre ado na ko smaina matung nam tong gi damak ta mana pawni sing gi mafam da Jenis Union Anju Kim Jenis Union ami gi mafam
मैम मणिपुर पौमी खुनाई लाले हाइजरगा अखोई हादि पथम रुशन माइना कोन जानारे चटखिबा तांग अहुमगी नुमिदांगदा रेड सेल डिवीजन की कांगुना युमदगी फारगा पुखिबा निंगथौजम रामानंद सिंह फुमलौ कैरोई मनिंग लेकाइदगी म्यूएससी ऑटो थौरगा हिंजबा मिचमनी हाइना उरिपो कांगचुप रोड ऑटो मेगा डीजल एसोसिएशन थादोरकबा चेरोल अमना खंगलगली लमदम असिबु चौखट लमजेलदा मांग थाना पुसिलिबा असि कांग्रेस पार्टी खक्तनी हाइना एआईसीसी की सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज लुजिनहो फलैरो नंगसी कांग्रेस भवन पांगथोखिबा पाउमी सिंह उनबदा फोंदोखरी पाउमी सिंह उनबा दुदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखांगम एमपी की कैंडिडेट ओरिबा थांगसो बाइटे डॉक्टर थोक्सो मैनिया सुसरुक याखी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना आउटर मदी इनर अनिमक्ता कांग्रेस ना माइ पाकदबना मरम ओइदुना अतोपा पार्टी सिंह कीबदगी बोट खोंबगी महुता नुसीना हंदना बहोनदुना लेरि हाइखी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखांगम ना कांग्रेस पार्टी बु नोम नोमगी मियाम ना याबा हेंगलकपा सिना स्टेट अनिमक्ता कांग्रेस ना माइ पाकनी हाइखी लुजिनहो फलैरोना कांग्रेस सरकार ना मणिपुरदा हेल्थ सेक्टर अमदी एजुकेशन सेक्टर दा चाउना अहोंगबा अमा पुरकली नागालैंड दी एनपीएफ ना सरकार पाइबदगी चौखट थवांगी थबक सिंह मनिंग हंथरकली हाइखी Congress party has always respected this uniqueness, this identity and this culture. Now there are other political parties who are trying to impose their models. Secularism, pluralism, inclusion and social justice have been the main planks of socio-political engineering of Congress party. सेंजार पाइबा नेशनल पार्टी सिंगना मियामगी मिहुत खनबबु मी मकोक निलाम लाउबुगुम खनबना मिखलबु ऑक्शन ओइना लौदुना हाइफम थोक्तबु वफम कया हाइरे हाइना मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट की इनरगी मिरेप ओइरिबा डॉक्टर गुरुमयुम तोनसना शर्मना ISTV न्यूज का उनबदा फुंगदुरकली महंगना मखा तारादुना मिखल पांगथोक त्रिंगैदा नेशनल पार्टी सिंगना मखोगी पार्टी की मिरेप ना माइ पाकनी हाइना लाउरिबा सि करम वफम द थाजबा लेबदगिनो सेल अमदी पांगल अमसुंग सेंजार थमजाबगी मपाल नाइदबा मचा क्या लेबदगी मिखल पांगथोक त्रिंगैदा माइ पागलगनी हाइबा ओइगनी हाइखी प्रजा मियाना अखोई मैंडेट वोट सि पिबिरकांदा अखोई इलेक्शन दा काउंटिंग तौरमतुन मसिंग यामना फंगकांदा कारे हाइदोइनबा अदो इलेक्शन सु तौद्री अदगी अखोई कैनो रिजल्ट सु डिक्लेयर तौद्री सिगी ममांगसिदा हेक्ता अखोइना कारनेना यामना विथ फुल कॉन्फिडेंस लक्थोपाइजे सि यामना चिंगनना ओय मरमदि असै इलेक्शन जिदा होगी लेनरिजे मसल पावर मनी पावर एंड करप्ट प्रैक्टिस ने महंगना मखा तारादुना मणिपुर दा चंगलकलिबा नेशनल पार्टी सिंगना लमदम असिगी लेहाउ मसक खंगदबना माइ पाखरबा मतुंगदा लमदम असिगी मियामगी करिसु खलकलोय लमदम असिगी अवाबदी रीजनल पार्टी खक्तना पार्लियामेंट लाउगदबनी मणिपुर असेंबली ने कयारा खना वारेब लौखरबा इनर लाइन परमिट सिस्टम चनाहनबदा पार्लियामेंट ने याद्रिबा सि लमदम असिगी मिहुना सोनबदगिनी हाइखी इलेक्शन जी इलेक्शन ओइदरे ऑप्शन मखलमने प्रजासिंगना बाप ताबिरगदी अखोई मणिपुर की ओइबा अखोइना पामेबा पांडम सिंजे अखोई इशू सिंजे सि पुखत के हाय रीजनल पार्टी जिना मपानी ओइबा हाई कमांड मोई लेनरी सिंजे सिगी खुद याउदना अखोइना पुखने मोंगदा पुखत पे याबा within the constitutional की ओइबा फिल्म जिना अमरुमदा मिखल मयाल नक्सलक पासिदा तोंगान तोंगान बा राजनीति दल सिंगना बोट खोमगी थबक कंखनरकपग लोइनना अमना अमदा मराल सिबगी थबक सुले पलैतना चंगसिनरकली कोंग बलैथोंग फाटपगी थोरम ngasi कोंग बमरुगी कोंग तुरेल हाउताल पांगैदा उद्रा संगलेन सना कोनुंगना सिंदुना पांगथोखरी सना कोनुंगी अमाइबा अमाइबी अमदी माइचौ केनसौ याखी उद्रा संगलेन सना कोनुंगी माइचौ पुरेल मैस्नाम अपाबिना थोरम असि लिसिंग अमगा चमागी मांगमांगदगी चनबा हौरखिबनी लाकलिबा चाही असिदा अकाय अतोय अमदी अवा अना कया थोकदबा अदु कोगनना बथौनिजबा ओइना थोरम असि पांगथोकपनी हाइखी असी अहम अइमंग लौखतबा मतमदा असागी हारो अमा लेरमी अदुनदी आदि
tingkang phung mai marong da khara kaujeng harona chikpagi phone mai adu phangadra asum haina lai aduga kai hayadona khangde pakhang bagi sida tawba matam dadi halan tawna lektum se pada matam bisana bini marbol maru ma thenge ITI gi ozanu PM da mahiroi amana ngaksami nana bu hona kiba thongbu wangkhai durga puja lampak ke koibe da lairiba imai bel singna yaning da phungdoktuna wangkhai durga puja lampak ta wakan mi pham sathakri maya parbi gi luching bi amana oza amana mahiroi jaljit na chathakiba thong adu kandem tawi matik saba dandi pihaningi haiki maroi papau amuka ne pizari NCP के मैनिफेस्टो दा चिंग एरिया की तोंगान बा लोड चना हनबा बाउंड्री फेंसिंग दा मांग खिबल लम हंजन हनबा मदि सिक्किम गा मानबा इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हनगनी हाइरी बिदें काबिर बसिंग बा मुका न खुरमजरी